Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Andi ala tando ka ala fu. Bade silamalu alu tulumalu ni ne Sulemani Baharu Konde kande la me association Ibadu Rahman Islamu kuntidi la Guinée Conakry. Wotuma molu brankili kam manyininka ko badema duluno ay salila nkuro kay salimani kakando nkote kay salimani kakando kuno beni obia beninte parce que menu kan nyininka wulu kalo ko ne fana yen ko karamonde di membra men kuro ne da fo nko presque nan ko kran ani na arabu kran ne la nko kran o kakoro na arabu kran di nkan ko le folo kran après ka arabu kran ka lawka nen yo kalama wulle kan yin kan ndi mfana nin tamiriya di nta wo fana inshallah sawabali saliman ka kando ateben ka saliman ka kando ateben kuma kele ne nyamina aluma Ibrahima Foda do ni arabu karanal da fam ko suratul Ibrahim afome kene ala bolo Ibrahima Foda do ko amma klasiki kangbere do fo ambrindi jere la kan so de franfasi ke aluye amma klasiki kangbere do fo ambrindi jere la kan so de franfasi ke aluye na fala arabukano wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubajjina lahum wa wole nyamini an kun karana fambama kila de ile widi o korole Ibrahima kelani menuma Ibrahima kuma wulinya ye kamemena Isa kelani menuma Isa kuma wulinya ye kamemena me akorote ko mantum wo dawa letala ninne dawa kala man kalunye ayeman kakane folandi kuma man kakano dawa place le widi ka qur'ana ko ma sudunya mola me o te qur'ana di ka saliman kakando kante Solomana alamala ne ma jidida la Guinée savant la Guinée moba akasebe do labo wone nindi ko silama sembe kila ba to ndama kisi nemanye wo kafa saba la kudune fada kilin kono kante Solomana la sebeli le o men ko sebesu kamasirima sindi badi baba mamadi janela la jenseli la deli ni ala la jenseli le kanjamari ni Fatumata de donc o Thomas Siredi aleleti ko silama semben kila batunda ma kisi ni nema anye donc ni kitabulu iba karan abila kunu dinama iba ni karan adike o membra sam biri kake arabu karana ina besi ay be debake ay dise kumala abena bukari ni bena wori abena muslimu ni bena ni kanta Solomana kala wulile se fada findi bokuma yelamando sandi kengiredi aka sebe do fanana bo abefo mako hate yelembara kumbo nanu mu fakan sebedi benya wala bi fo jere fu yenyala kante Solomana la kuma ile benodi kuma korola mala beri yele ne nkodi noro le nkodi baraka le nkodo na mafo ko ka sali ado kante Solomana jere la kanwuro a jere la kafasebe ne woro na hateri awu kono ko kamme fola dunya kono wole kan wafila kan bilo ne kan woro di wo kan wafila kan bilo ne kan woro men wodi nko na ratere le wisi amamre tasebe me gudu mai salado kina mamade ka sali di moy malo na ko sollu kama ra'aytumuni usalli kwalu ye sali iko malu kan ne kedemba Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila ka fotini woro kina mamadi ayala kila ya wukira tumana mana arabu dolu tere ye menu tere kangbedelu fola menni arabu kan fuso ni tekelini me ordu mana ko ka salike kangbere do o tekela mam kila densi kila ya funyo kila ya abramo ila kando kila de ile widi me anu dawo kila lu fula ya fo fula kando fula ni nyesa ido famu manika ya fo manika kano se manika ido famu kisi ya fo kisi kano se kisi da famu suso ya fo suso kano se suso da famu we ya dawo silali me alquran aflana alqurana koro ane alqurana tekeleni parce que koro men yenindi abe dolaka abe se do bolala mais
alqur'ana gere gere a fasari min yewidi wiye fasar ledi hali min ka qur'ana fasar min moyima ila e moyi nente keleni do ya fasar la kandola do fanandi na kana kuma wo ma fade ka ke kandodi ate su keleni fasari ni qur'ana yere te keleni wo koro le masudu yali la me o te qur'ana yere di an kana kuma yalama na don kante solomana alamala ni ma jirida akambo kuma yalama ndo an kana ngire la do kuma yalama gbere do akambo hankili do yaro an kana ngire la do hankili do ya gbere do akambo karambali yaro an kana ngire la do kuma yalama gbere do nko karan kotodi kante solomana jere alamala ni ma jirida jene di qur'ana lombe kasale yere do jene be hadisa lombe kasale gere do wo yere kan ko même bela yalama ni ko do ni wo jire ko beta arabu sebele do folo ko la yalama ko do donc an ka sebe mena botindi ni benne bulo non ko sebe menne bulo na arabu sebe menne bulo be kama ni a sebe ni takani ko silama sembe kila ba tundama kanin ewa na meni ko kisin ne manye wo kafa saba la dene fada kilenka fada kilenkono kante solomana la sebe lile wo men ko sebe sun kama sirima sindi bali ibale kran ibuda long kafo kumba ko kitabuleti na kabo kitabul l'économie arabu karanu di an kana salin kodo la ginebra nani fambe ne retiri dudu kan kili dunya fandu do ko kramo suleiman aru kan yedi ay fana jamana o kono nindi anyan kana bola menu kana menado ba momin yalde ay teni bade modo ulu nyana le koy kile fakana anu be fakane ko ni anu ben ko sedo hanko tanken yedunya kono ne suleiman baharu ko ne meni na kutuba ye mosibolo ni ne yela mimbareka na manika kande kasiya ne la arabo kande parce que nyamani kale di nyamani kande fola so na makta men fana ina amafele nko kitabu bembulo ya kitabu belebele men ben kuro a bembulo ya qur'ana fasar le ni a qur'ana fasar le te a do sari gere le te kala la saranu be dafa ne fana yete kitabu belebele mbulun kuro ya no men fanka kabum bere kan ne mane konko karanale ni et puis mene ku ya ni kuro fana ndaduma nkuro ikumu ndaduma arabu do nyamema ba ni mi jere long ite moido ko ni bi jere long iri mollo sali nkuro bidiatedi haramume ka sali mani kakano akabo bidiama haramume a sali fanante mina habadan hali bi tinti asali do alata mina jamari makala an kana la kila mama an dina ke kuma ina madina an kana na dina ke kulombali dinari nko aliyafe kanko la be menko tebi aliyafe kanko la maluya menko te maluya ayafe kanko ma chejuya menko te chejuya momo banko kala andi kala dunyoro andi kala nseko la andi kala nana fulora tanke anni yedunyoro anni le nkoko da franko le sabati sika sitaro am benko kara nere ndenu kara nala ka musulu kara la kan najama kara la nko di wanya fe mo tesa la lola uko alabra so ado mo tesa tinyana uko ko ni ko kuira mano menu kai salala te wiyen ko le mano ko do kanko ke ko ke guyani ni ka hankili mai la decoration kokoro mo kana decoration kokoro de hankili dole ka ke de nko se bela hankili ma de ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أي بار مالك كيلك سليمان بحر كونه نمي أفكا نيجي كلي نانيمرو le 666 57 37 90 السلام عليكم ورحمة الله